Učimo se bolgarščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Кухненска везна. Kuhinjska tehtnica. Кухненски таймер. Kuhinjski kasovnik. Кухненски термометър. Kuhinjski termometer. Фуния. Lijak. Преса за чесън. Stiskalnica za česen. Цитрусова преса. Ozemalnik citrusov. Преса за картофи. Tlačilka za krompir. Резачка за пица. Rezalnik za pico. Кухненски ножици. Kuhinjske skarje. Сладкарска четка. Copič za pecivo. Решетка за охлаждане. Mreza za ohlajanje. Подложка за горещо. Podstavek za lonec. Отварачка за буркани. Odpiralec kozarcev. Форма за лед. Model za led. Сетъргалка за тесто. Strgalo za testo. Сито за брашно. Sito za moko. Хартия за печене. Papir za peko. Формички за печене. Pekovske kosarice. Хартиени форми за къпкейк. Kosarice za cupcake. Клечки за зъби. Zobotrebci. Дървени шишчета. Lesena nabodala. Кухненски конец. Kuhinjska vrvica. Марля. Sirarska gaza. Сладкарски пош. Dresirna vrecka. Ренде. Strgalnik. Тел за разбиване. Metlica. Точилка. Valjar. Мерителна чаша. Merilna skodelica. Мерителна лъжица. Merilna žlica. Цетка. Sito. Отварачка за консерви. Odpirač za konzerve. Отварачка за бутилки.
Odpirač za steklenice. Сладкарска четка. Цитрусова преса. Подложка за горещо. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.